I prije prognoze nešto slatko i to doslovno. Zagreb je dobio prvi muzej čokolade koji je izazvao veliki interes javnosti. Gužve prvog dana otvorenja popratila je i naša ekipa. Ovdje sve počinje. Iz šume kakaoca posjetitelji kreću u povijesnu turu najpopularnije slastice na svijetu, koja je prvo bila napitak, a tek onda slastica kakvu danas poznajemo. Ovo nam je prvo iskustvo u muzeju čokolade i jako mi se dopada. Vidim, djeci je jako zanimljivo. U stvari tek smo na početku obilaska muzeja, pa se nadamo da će biti još iznenađenja. Kroz povijesni vremeplov u 6 prostorija prolazi se preko šuma, mora, kraljevskih dvora do poklona. Čokolada je ujedno i ulaznica, a posjetitelji na svakom koraku mogu kušati različite okuse, od gorkih do slatkih. Kiselkasto, a mene opet slatko. Kada jede neko egzotično voće. Savršeno, nešto neponovljivo. Fantastično. Tek sam došla do tamne, ali sad je super. Kakva je čokolada? Fina. Prvi muzej čokolade u Zagrebu obiteljska je ideja. Bili smo u jednoj dugoj vožnji, smo počeli razgovarati uopće o konceptu koji bi zadovoljio i naše najmlađe. Mi smo obitelj od 5 članova i nas odrasle koji želimo uvijek znati nešto više. I došli smo na ideju ovakvog jednog muzeja čokolade. Muzej je izazvao veliki interes javnosti jer ipak prosječan Hrvat godišnje pojede 4,2 kg čokolade. A po čemu je toliko poseban, otkriva Ružica. Ovdje pokušavamo probuditi sva osjetila. Naši posjetitelji kad uđu unutra čuju zvukove vremena, imaju oko sebe elemente koji evociraju vrijeme o kojem pričamo. A priča se i da postoji nova vrsta čokolade, rubi, o kojoj se više može saznati upravo u Zagrebačkom muzeju. Jesmo, pa meni je jako zgodno, nešto novo i drugačije i interesantno, ne? U svakom slučaju slatko. O da, kak ne. Kako vam se sviđa muzej? Super, predobro izgleda. Više od očekivanog. Pravo je lijepo. Široka je primjena čokolade, od prehrane do kozmetike. Mnogima je omiljena slastica, stoga se i danas čokolada poklanja za sve prilike. Kako za Božić, tako i za mito. Anja Perković, N1 Zagreb.